Wala ka jengi keren penbejput kadang ya pedeng ke sorkar Miklia bat Asam la keno bak sorkar Asam ha kadi kenti kala kentur put sasya ka senong kersyai da ka besna jubor yang jengking halor ka wa rambarai ia kani la pentip du MLA barim ka rambarai jerngam baru presiden ke HSPDP ubak KP pengyang habaya keren kelap thai kubor ula pentip ru bakum unom ikmat kathan ula lei ru banjurep dalade ia kani ke jengking kabala penteri de sorkar Asam kat kum kejing ong jung u kani ke jaka ba penteri ke jengking kadai ke bedang don hapdang ke jenging keren penbejput bat kadai ke bedang hap apo kalang pi sektor na lor ki putli chnong ki bedon chapang chate na katai ke jaka basna jengking uba ke pi pangyang luong baha ke jingsha kani ke jengking kadai ke benta jong sarkar Miklia bakat penteri namar kadai ke bahap lang hak surok tulen ba penteri nanong stoin rambrai kersai kadai ke bedang poi tang haduk ke chnong mauther kat kum kawat Bangkong kabalong lai phu kilometer uya tho ba sa phu kilometer ai ke surok kadang sa ban penteri kat kum ke detail project report lanai DPR ubak ke pipangnya ulopan pau ke jeng ngulungo ba ka sorkar Miklia kal skap darjar ia kani ke jengwan penteri project jong Asam hak jeka ki bdang don pedang jeng keren penbejput laong ubak ke pipangnya